Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'mati iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi ala husnil hidam. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Faqala Allah nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairul man ta'allama al-Qur'an wa 'allama al-hadis. Fahadratul mukarramin al-mukarram dumateng sesepuh pini sepuh, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Kiai Haji Muttaqin Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Subul Salam Lampung Timur, saha ibu ingkang kula ta'dhimi, nafa'anallahu bi ulumihim. Amin. Dumateng panjenenganipun Rama Yai Haji Rafiul Basyari An-Nasi, selaku pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin Bumi Agung Waikanan, saha ibu ingkang kula ta'dhimi, nafa'anallahu bi ulumihim. Amin. Dumateng murabi rohina Bapak Kiai Miftahul Ihsan, saha ibu ingkang kula ta'dhimi, nafa'anallahu bi ulumihim. Amin. Yang kami hormati Bapak Camat Blitang 3 Oku Timur, yang kami hormati para kiai-kiai pengasuh pondok pesantren, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Nusaraya beserta perangkatnya, yang kami hormati Bapak KUA Blitang 3 Oku Timur, yang kami hormati pengurus MPC NU Blitang 3 Oku Timur, yang kami hormati pengurus PAC Muslimat NU Blitang 3 Oku Timur, yang kami hormati Ranting NU Ranting Muslimat Desa Nusaraya, yang kami hormati Bapak Haji dan Bapak Hajah, yang kami hormati wali santri serta tamu undangan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat taufik beserta hidayahnya pada pagi ini kita dapat berkumpul di Pondok Pesantren Darul Falah dalam rangka Haflatul Tasyakur Khatmil Quran wal Kutub Pondok Pesantren Darul Falah. Kedua kalinya sholawat beserta salamnya Allah semoga tetap terlimpahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beserta keluarga mendapat syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Susunan acara Haflatul Tasyakur Khatmil Quran wal Kutub Pondok Pesantren Darul Falah Ahad 10 Mei 2026 sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga Khatmil Quran bin Nadri. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima sholawat Nabi sekaligus penarikan dana. Acara yang keenam Mau'idatul Hasanah. Acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.
Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Liridhallahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadirin yang kami muliakan, acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Haji Sofyan Sauri. Wadal soho panggilan kula semoga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز
المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من
رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang ketiga yaitu khataman Al-Quran Binadri Pondok Pesantren Darul Falah. Bibi bin Bapak Arif Rifai Nusaraya Balitang 3 Oku Timur. Bagas Aji Prasetyo bin Bapak Zainuddin Nusaraya Balitang 3 Oku Timur. Rahmatun Ni'am bin Bapak Sugeng Riyadi Pelita Jaya Belitang Madang Raya Oku Timur. Arif Maulana bin Bapak Sarwi Nusaraya Belitang 3 Oku Timur. Rafi Setia Abadi bin Bapak Parno Nusaraya Belitang 3 Oku Timur. Muhammad Rifai bin Bapak Mahfuz Saroni Purwonegara Negara Batin Waikanan. Siska Septiani binti Bapak Supadi Nusaraya Belitang 3 Oku Timur. Siva Nur Fauzia binti Bapak Suroto Nusa Tunggal Belitang 3 Oku Timur. Ismatul Nur Khalifah binti Bapak Badruddin Nusaraya Belitang 3 Oku Timur. Gina Hanifah binti Bapak Tri Haryanto Nusaraya Belitang 3 Oku Timur. Dwi Rismasari binti Bapak Sarino Nusaraya Belitang 3 Oku Timur. Widya Nur Khalifah binti Bapak Miftah Nusaraya Belitang 3 Oku Timur.
Maulana binti Bapak Indro Kusrianto Jaya Mas Mesuji Makmur Ogi. Kotratun Nada Nabila binti Bapak Hanafi Wonosari Semendawai Timur Oku Timur. Zain akhlaqna bidzikril Qur'an Qawi ya Rahman Qawi azmana bihifdil Qur'an Zain ya Rahman Zain akhlaqna bidzikril Qur'an. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu qalbi intajai wa hayrati fa ya Rabbi matini bishirli hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukalati fasail alailahi dakusum madarsahu bijain nabi wal ali wal ashabi wa idna taknal jabal fawqahum ka'annahu dhulladu wa dhannu annahu waqi'um bihim Khudu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yaqin summa latus'alunna yawma idzin anin na'im La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd Bismillahirrahmanirrahim Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah Wallahu akbar. walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum wa la antum abiduna ma a'bud wa wa la la ana abidum ma abattum wa la antum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar
العليم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العليم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suwun doa barokahipun dumateng Mbah Yai Durori Barori dari Sukanegara. Wedal saha panganan kula sumanggaaken. Allahu ya adnani ya Mustafa ya Habib Rahmani nahmadullaha fi sirri wal i'lani ala hadihin ni'mati khatmil qur'ani fil mahadil islami salafil musyafa salla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Habib Rahmani nahmadullaha fi sirri wal i'lani ala hadihin ni'mati khatmil qur'ani fil ma'hadil islami salafil musyafa' hamilul qur'an liwa'ul islam kalamullah wal qur'an ahlul qur'an ahlullah
kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah kepada beliau Bapak Miftahul Ihsan wadal saha panggenan kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Al-hadis. Wa hadratul mukarramin al-mukarram panjenenganipun Simbah Kyai Muttaqin Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Subulas Salam Sidoarjo, Kampung Udik, Lampung Timur, nafa'anallah bi ulumihim. Panjenenganipun Simbah Kyai Rafiul Basori,
saking wae kanan nafa'anallah bi ulumihim lan dumateng panjenenganipun Simbah Kyai Darori ingkang tansah kawula mulyakaken nafa'anallah bi ulumihim lan dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Farida garwanipun Al-Maghfur Simbah Yai Nur Fuadi pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah BK 14 wa ahli baitihi nafa'anallah bi ulumihim lan dumateng para masyayikh, para kiai, para pengasuh pondok pesantren ingkang boten kawula sebat setunggal-setunggalipun, boten ngirangi rasa hormat kawula ingkang tansah kawula mulyakaken nafa'anallah bi ulumihim. Aparatur pemerintah, alhamdulillah Bapak Camat, Bapak Dan Ramil dan Bapak perwakilan dari Kapolsek Blitar 3 ingkang hadir ingkang tansah kawula mulyakaken panjenenganipun Bapak Haji Karep dan Bapak Kades Desa Nusaraya ataupun Kades tetangga yang hadir yang kami hormati, pengurus MBJ Blitar 3, pengurus PAC Muslimat Blitar 3, sedanten ingkang hadir ingkang tansah kawula mulyakaken lan dumateng para haji, para hajah, para wali santri, para tamu undangan sedanten mawon ingkang hadir ingkang tansah kawula mulyakaken nafa'an. Mugi-mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama, monggo kula yang sami ngaturaken puji syukur wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat dhateng kula yang sami sehingga saged mekempal wonten mriki majelis. Mugi-mugi perkempalan kula yang sami tansah pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kaping kalipun sholawat ma'asalamnya Allah mugi kunjuk wonten sadalem baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula yang sami sak keluargi tansah pinaringan syafaat beliau fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dumateng para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, boten kathah anggenipun kawula matur sepindah ngaturaken matur suwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya tansah pinaringan ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Sababiah kula panjenengan sami kumpul wonten donya, mugi-mugi kumpul wonten akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Salajengipun dumateng para rawuh mbok bilih anggenipun nyambut panjenengan sedaya wonten kirang langkunge mboten pas dhateng manah panjenengan sedaya. Kawula sak rencang-rencang panitia nyuwun agunge pangapunten sak kathah-kathahipun, mungkin dari penyambutan bahkan tempat duduk ingkang boten mengenangi dhateng manah panjenengan sedaya. Dumateng para rawuh kawula nyuwun agunge pangapunten sak kathah-kathahipun lan mugi-mugi acara menika kanthi berkah doa panjenengan sedaya muga-muga paringi maslahah manfaat barokah wastimroron hatta yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Dumateng para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, intinipun kawula sakluwargi nyuwun barokah doa panjenengan sedaya. Mugi-mugi kawula sakluwargi tansah dipun tambahi kesabaran, mugi-mugi Ma'had Darul Falah tambah barokah manfaat aslah fid dunya wa dunya wal akhirah. Lare-lare pinaringan ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Shiratal
boten kathah kawula matur intine pangestune panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula sak wargi tansah pinaringan kuat, tabah, ikhlas, sabar dan sabar. Saged terusaken perjuangan para masyayikh selalu pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sajengipun dumateng para jamaah khususipun masyarakat Desa Nusaraya atas simbangsih tenaga pikiran bahkan material bondo sak pinunggale kawula saged ngaturaken jazakumullah khairan jaza. Mugi-mugi Allah wales rezeki ingkang kathah barokah manfaat pinaringan sehat wal afiyah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pangestune panjenengan sedaya wonten sedekah akikah ingkang sepindah saking panjenenganipun Bapak Jarno bin Bapak Musrian almarhum, ingkang kaping kalih saking Bapak Temon ingkang dipun khususaken dhateng putrinipun ingkang nami Novita Rahmawandani. Sajengipun sedekah saking panjenenganipun Bapak Suwarno, sajengipun sedekah saking Bapak Asror ingkang dipun khususaken dhateng garwanipun Simbah Marmiyah binti Mamsuri. Mugi-mugi sedekah menika akikah menika tansah dipun tampi wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Liridallah li syafaati Rasulillah ijabul qabul maqbul fi umuri dunya wal akhirah sya'ulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa amin. Dumateng para wali santri kula suwun pripun carane mugi-mugi putra-putri panjenengan sedaya saged istiqomah, saged khatam Qur'ane manfaat barokah dukungan para wali santri. Pripun carane nggih, pokoke nek dereng khatam ampun diboyong, ampun dirabekne nggih, Pak Bu nggih. Nggih. Mugi kanthi keistiqomahan putra-putri panjenengan sedaya dados sababiah panjenengan sedaya saged dados tiyang sepah ingkang mulya donya lan akhirat. Amin Allahumma. Mekaten ingkang kawula aturaken wonten kirang langkung nyuwun ageng pangapunten. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari pejabat pemerintah. Kepada Bapak Camat kami persilakan. Izin Pak Yai, kita pembukaan pantun sebentar. Menyeberang Sungai Musi menggunakan sampan. Sesampai di tujuan kita dikasih tewan. Hari ini kita hadir di acara khataman Quran. Semoga Pondok Pesantren Darul Falah dan kita semua diberikan kesuksesan dan keberkahan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Darul Falah Desa Nusaraya Kecamatan Blitang 3. Bapak Kiai Haji Robiul Basori Anasih, pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Mutakin Bumi Agung Waikanan beserta Ibu Nyai dan rombongannya. Sugeng rawuh Pak Yai, semoga selalu diberikan kesehatan. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Mutakin Al-Hafiz, pengasuh Pondok Pesantren Subulus Salam Lampung Timur beserta timnya. Yang
sama-sama kita hormati, kita cintai pengasuh Pondok Pesantren Darul Palah Bapak Gus Miftah beserta ibu nyainya, para pengajar juga para santri-santrinya. Yang kami hormati para pengasuh pondok pesantren yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga yang kami hormati jajaran dari pemerintahan, hadir Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Ibda Fikri dan juga Bapak Babin Kaktimas, juga Bapak Babinsa mewakili Pak dan Ramil, juga hadir saudara kita yang agak jauh dari Oku Selatan, Bapak Kakak Menak, Bapak Karep beserta Ibu. Juga hadir Bapak Kua kita, juga hadir yang kami hormati ibu-ibu PAC Muslimat, alhamdulillah yang selalu hadir. Ranting Bintang 3 ketuanya, juga hadir Ibu Ketua PKK Kecamatan, Ibu Camat, Ibu-ibu Kepala Desa, hadir yang kami hormati Kepala Desa Nusaraya, Bapak Mulyono, juga hadir Bapak Kepala Desa Nusa Tunggal, Bapak Suyanto SPDI, ibu-ibu, bapak-bapak semua, juga para wali santri yang anaknya baru dikhatam, alhamdulillah sudah pakai mahkota, alhamdulillah, mudah-mudahan sampai nanti Bu ya, amin ya rabbal alamin. Juga para tim keamanan, para banser ya yang hadir sangat lengkap ya, semoga selalu diberikan kesehatan ya banser, pokoknya gendol sarung kiai Pak banser yo, jaga Pak kiainya. Baiklah, izin saya Sandra Bakti Camat Bintang 3 memberikan kata sambutan. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang mana memberikan nikmat kesehatan, taufik inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara walimatun hatam min Quran di Pondok Pesantren Nusaraya yang kita cintai ini. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, yakni ajaran syariat-syariat agama Islam. Ya, juga yang kami cintai, yang berbahagia ya, para santri-santri yang sudah khataman tadi, yang ceria-ceria, alhamdulillah kebanggaan kami semua. Pertama, atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan selamat datang pada semua tamu, para abah, nyai, juga mengucapkan selamat kepada Bapak Gus Miftah beserta Dewan Pengurus, Dewan Pengajar yang telah melaksanakan, yang telah sukses melaksanakan acara khataman Quran ini. Alhamdulillah kami Kecamatan Bintang 3 ini Pak Yai ada 5 pondok pesantren. Alhamdulillah salah satunya Pondok Pesantren Darul Palah di Desa Nusaraya ini. Harapan kami dan doa kami semua teriring semangat dan doa yang kami titipkan kepada Bapak Gus Miftah beserta Ibu Nyai dan pada Dewan Pengurus, teruslah berdedikasi memajukan pendidikan dengan melahirkan para santri-santrinya yang handal dan tangguh, membentuk generasi-generasi muda yang sanggup bersaing di zaman yang makin global ini, yang tetap mengedepankan akhlakul karimah dan berjiwa islami dan religius. Kemudian juga kami semua mengucapkan selamat kepada santri-santri yang sudah khatam, juga kepada ibu-ibunya. Sebagaimana kita ketahui semua, insya Allah apabila ibu-ibu, bapak-bapak anaknya yang telah khatam Quran, insya Allah menjadi doa kita semua dan sudah menjadi janji Allah bahwa insya Allah nanti di yaumil qiyamah akan memakaikan baju jubah kebesaran serta mahkota. Amin ya rabbal alamin. Selamat ibu-ibu ya, anak-anaknya ya. Terima kasih kepada Dewan Pengurus Pak Gus Miftah, teruslah berjuang lillahi ta'ala
insya Allah kami juga atas nama pemerintahan ya, Kecamatan Polsek Koramil pada kepala desa mendukung, mensupport semampu kemampuan kami. Marilah kita tetap bergandeng bahu memajukan pendidikan, memajukan syiar Islam, terutama untuk di Desa Nusraya Kecamatan Belitang 3, juga untuk Kabupaten Oku Timur. Semoga bisa mendukung Bapak program bupati kita, Bapak Lanosin Oku Timur, maju lebih mulia dengan banyak pondok pesantren di dalamnya, dengan para santri-santri yang islami di dalamnya. Mungkin itu saja sambutan atas nama perintah kecamatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup pantun juga Pak. Siap, izin. Tanjung Batu, Tanjung Atap. Apabila Bapak Kiai mengasih tausiah, kita wajib duduk mantap-mantap. Ya, sekian, terima kasih lebih dan kurang, dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara yang kelima yaitu sholawat Nabi sekaligus penarikan dana yang akan dipimpin oleh Muhammad Futuhul Arif. Kepadanya kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, sami sangu mboten? Nah, monggo disiapaken. Nggih, monggo kula ngajak niki siapkan infak terbaiknya untuk kemaslahatan dan pembangunan Pondok Pesantren Darul Falah. Niki masuke sedekah jariyah. Mugi-mugi sedekah ingkang jenengan sisihaken kagem pondok niki saged damel wasilah jenengan mengke slamet donya akhirat, Allahumma. Nah, mbak-mbak santri, kakang santri pun siap dereng nih. Nah, pun monggo dirogoh sae. Monggo. Pun siap, Bu. Nah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Irfa' salatullah mullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Monggo salatullah salamullah
طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله ارفع صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Kaula ucapaken matur suwun mugi-mugi amalipun panjenengan dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan dipimpin oleh beliau Romo Yai Rafiul Basori Anasi, pengasuh Pondok Pesantren Rodatul Mutakin, Bumi Agung Waikanan. Dumateng Romo Yai Rafiul Basori Anasi wadal saha panggenan kula sumangga akan Shallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubaraka fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wonten ngarsanipun para alim ulama, para kiai, para masyayikh,
pengasuh-pengasuh pesantren, pengasuh-pengasuh majelis taklim, pengasuh-pengasuh masjid, pengasuh-pengasuh musola, semuanya yang sama-sama kita taati, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal-afiyah. Wabil khusus Kang, iki patenano Kang, kipas. Dumateng Romo Kiai Mutamakin Al-Hafid, Mutakin Al-Hafid dari Lampung Timur. Sugeng rawuh Mbah Yai. Pas pahormatan ini pas. Dumateng Romo Kiai Syafi'i. Boleh. Dumateng Romo Kiai Darori. Bil khusus pengasuh pesantren Darul Falah Kiai Miftah beserta keluarga besar, beserta teman-teman perjuangan melalui pesantren ini yang sama-sama kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Wih tipaten isan wih, kipase wih. Ganggu ae. Nah. Masuk. Masuk. Iki salone banter kene iki. Anu salon kontrol. Nah, endi salon kontrol? Suaraku kanggo terus, Kang. Kontrol endi? Iki banter kene. Oh, banter guys. Kupingku rada budek mbahan dina krungu. Banter. Kepada tokoh masyarakat, tokoh pemerintah yang berjuang melalui pemerintahan yang hadir, yang sama-sama kita hormati, juga kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Wabil khusus Bapak Camat beserta Bumat, ikut gak ibunya? Mana? Ya, beserta Bumat. Pak Kapolsek ada yang mewakili beserta Busek. Hadir mboten Busek? Busek. Ya disingkat, saya senengane singkatan. Bapak yang berjuang melalui kantor urusan agama. Ini enggak wani nyingkat aku. Juga Bapak Kepala Desa beserta Budes, Pak Carik beserta Pak Kami Tua beserta Buwo, Pak RT beserta Bute, Badan Kesepen Mbah Mudin beserta Butin. Semuanya yang sama-sama kita hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, bil khusus wali-wali santri, juga konco-konco yang berjuang melalui Nahdlatul Ulama, Suryatan, Watan, Vidyatan, sampai Ansor, Banser, yang sama-sama kita banggakan dan kita hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wekdal punika saat punika kita sedaya saged dikempalaken kalian Allah wonten halaman pondok pesantren punika, dikempalake kalih para alim ulama, para kiai, para masyayikh, dikembalakan kalian tiang-tiang ingkang soleh solehah
dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beserta salamnya Allah sareng-sareng kita limpahkan wonten ngarsanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang salajengipun jamaah sekalian, kita sedaya sampun mirengaken lan menyaksikan niki pondok pesantren bil khusus di dalamnya mengajarkan Al-Qur'an dan di dalam pesantren ini ada hamba Allah di mana diutus oleh guru-gurunya mewakili daripada para masyayikh-masyayikhnya untuk berjuang di tempat ini. Dan alhamdulillah wau sampun kita saksiaken enten sing pun khataman bil ghaib juz amma. Nggih enten sing pinadhar wong kula ngriki pun ping 3 nek mboten sekawan. Jadi kula ngertos persis memang saestu Ustaz sambutan sampean wau njaluk dongane supaya sabar traiyo. Aku dhewe yo ngono. Mergo nek ora sabar yo waalaikumsalam. Waalaikum. Mula didongake sing ikhlas nggih. Wau ature Kiai Miftah njaluk dongane sampean ikhlas. Saestu ikhlas. Terus kaya anak-anak ngeten iki wau lamun awake dhewe sing mulang kira-kira iso apa ora? Kok terang-terangan kowe? Bu, kowe kan mau disungkemi nangis. Nyapa nangis? Nangisnya nyapa? Terharu. Sing terharu kowe. Sing ngaji anake. Nggih. Tak delok wis nggo mahkota bareng. Sing penak wong tuane, sing usaha anake, sing rekoso ngomong, sing rekoso sapa ngomong anake mu? Sing rekoso sapa? Kiyaine sak kancane. Mula ana anak kok hafal Quran, anak kok iso hafal-hafal ngoten niku, kadang-kadang enek wong tua sing ora patek mikir. Engko sik to? Enggak. Mbah Yai kula kali tiyang mriki niki pun hafal Mbah Yai. Dadi aku ki janji ngomong mesti disiki dheke kok. Wis bolak-balik kok. Nggih. Ya kalau nggih tenan. Kadang-kadang enten Pak nyuwun sewu kula jenengan ki wali murid padha. Kula jenengan ki yo duwe anak. Aku lho kiai jare wong-wong Al Mukarram. Pondoke yo ngerti dhewe kowe muridé yo akeh. Jamaah sepuh yo kathah. Ngoten mawon mulang anake dhewe ki lho ora patek cepet. Bojoku padahal ya hafal Quran. Anak kula serahne kiai kabeh. Kula serahne ning pondok kabeh. Walaupun Mbah Yai sing kula serahi jare, lho sampean kan wis duwe pondok, duwe murid, nggih. Nyapa anake serahke aku? Kesuwen aku ya ngono. Sing penak wong tua, sing rekoso Mbah. Kadang-kadang anake iso mbanggakne sing dihadiahi. Ngomong sing dihadiahi kurang ajar to kowe. Kadang-kadang anak hafal Quran, anake mbanggakne, malah anake diadahi motor, anake diadahi duit, kiyaine ora diadiahi. Kuwi wong tua. Sapa muni pekak mau? Ya aja kereng-kereng to Kangkang. Wong tuane urung sadar. Paham mboten ngeten niki? Paham mboten? Tapi alhamdulillah wong tuane rumangsa
ora iso mulang, rumangsa ora iso ngurmati, ora iso ngajekne, akhirnya diserahne kali kiai, diserahne kali ustad sesuai dawuhipun Kanjeng Nabi. Sang Abi Hurairah qala Rasulullah akramu auladakum fa inna karamatal aulad sitrum minan nar. Mulyakno anakmu, hormatono anakmu, cara ngisale urusana anakmu, insyaallah anakmu besok bakal nyelametake sampean kabeh sangka sitrum minan nar, sangka api neraka. Alhamdulillah paling min anake sampean iso ngaji Quran, sampean mati ku kirimane wis Al-Quran. Kenapa? Karena sampean ning donya mulyakne ngegongne karo anake. Wedi nak anake engko goblok, wedi engko nak anake nyuwun sewu iso nyeret kula jenengan, nyengsarakne kula jenengan. Mula kula sering matur, pumpung ija urip, ayo dimulyake anake, ayo dimerdekake anake, ayo diurusi anake pumpung ning donya. Engko nek kadung ning akhirat ora iso. Anak isone nulungi wong tua, anak isone nyeret wong tua, tapi wong tua wis ora iso nulungi anak. Aku wedi, aku tuh Pak Camat, padahal kiai wedi loh. Kiai kan agak kan mlebu. Sapa meni neraka? Asem tenan. Ndongake muni swarga angel men ta kowe. Kiai kan rata-rata mlebu. Lumar rupa sogran hatta nabi bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Iso mulang bismillah wae nyun sewu dakhalal jannah. Aku mula ya swarga. Ya Miftah, Mbah Yai kabeh swarga. Nak kowe ya sadar, kowe ya mbuh. Nah aku wis jelas kok. Ya wis, pun paham dereng? Mula alhamdulillah ya Allah teng mriki enten pondok senajan mesake. Kowe ning nggon aku ora sulap ngono kae. Ya tapi jek nyar tak delok jare wis ketuku alhamdulillah. Bejane wong sing wakofne niku. Bejane wong sing cedak pondok oleh dituku karo santri. Saestu cara aku duwe tanah cedak pondok, tak kekne kok. Kowe iki ora percaya karo aku ta? Lah aku kae tuku lemah walaupun larang lho tak ge pondok. Walaupun larang tak tuku tak ge pondok, tak tuku dhewe. Mergo wong urip ki bakale ya ora. Coba ngeten iki nek ge pondok, masyaallah, sampean mati ning jero kubur lho, apalagi enek Al-Qur'an, oleh nur terus nyorot terus ngene kok. Mula kadang-kadang cedak pondok malah didol larang jen goblok ngono kok. Aja didol larang, oleh didol larang, tapi sampean jariahno sing akeh. Allahumma paham ora ngene iki? Paham ya? Mesti bojo. Urung. Ganteng-ganteng ora payu to kowe. Wis tapi ndek cewek ya. Urung. Bayo ya, golek sing hafal Quran. Tapi pondokan ora. Pondokan nggih. Ah golek sing hafal Quran ae. Pondokan ndi ya? Mboten sih. Alhamdulillah. Sapa sing lamar ngono? Nah nggon aku yo hafal-hafal Quran akeh. Merono menawa sak madhab. Kan kadang-kadang beda madhab to, kono seneng kene ora, kene seneng kono ora, beda madhab. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Muga-muga nggih anake dhewe iso nyelametke nggih. Nek kula dhewe wedi kok.
Sampeyan hadisnya sahih. Kadang-kadang wong tuane wis ning swarga yu. Wong tuane wis ning swarga. Gara-gara mbiyen ning donya ngurusi awake dhewe, ngurusi ibadahe dhewe. Tapi anak putune dijarne ora diurusi. Sampeyan ning swarga, yakin yu anak putumu rombongan nyekel sikilmu deret ning neraka. Rungokno kupingmu iki. Iki pumpung rada nesu aku. Masuk. Masuk. Kira-kira sikile sampean iso digeret apa ora? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pokoknya nara diserahne kiai, resep kula tak seeling sampean to. Mosok. Ibu, bapak kan golek duit to, Bu? Sampean sing ngurusi anak to nggih? Nah, sampean ra iso mulang dhewe, Bu. Mohon maaf, resepe kula sampean seeling to, bojomu kon wayuh meneh. Iki piye to ya? Bojomu kon wayuh meneh, golek ustazah sing iso mulang anakmu, ngono lho. Dadi besok ning swarga bareng-bareng dislametake karo bojo sing nomor 2. Kowe dhewe ra iso mulang. Cocok, Pak? Cocok, Pak? Dak wani ngomong diliriki langsung mendelep kok kowe. Bu, cocok, Bu? Pantes bapak-bapak itu ora wani muni. Tok liriki ya. Nah memang wayah ora oleh wong duwene ya nggur kowe. Duwene bojo ya nggur kowe apa kowe? Anak sing ngurusi ya nggur. Heeh. Wayah ora iso, anake mosok arep digoblokne. Resep sing nomor 2 serahno karo ustad, serahno karo kiai. Awake dhewe golek duit, awake dhewe usaha. Yakin karena ini jurusan masalah akhirat. Awake dhewe bakal ditentremne karo Allah Subhanahu wa taala. Ora amin amin dak anake ra dipondokne. Amin amin dak anake digoblokne. Muga-muga anake do ngalim kabeh. Nyelametne kabeh. Pondok ngeten iki ra urusan akhirat to nggih. Tapi donyane kan ya katut. Allahumma. Wong awake dhewe urip ning donya ya urip ning dua-duanya penting mboten? Tapi lebih penting di rata-rata milih ndi? Ngomong. Milih ndi? Do milih donya. Kadang-kadang ene anake ranking terus malah di sekolahke ora di ngajekne. Giliran goblok nakal serahne. Mula kiai kudu sabar. Aku ndi murid tuwa akeh iki ya ngono padha wae. Jan. Iya ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Mula man atharat dunia. Sapa wonge milih? Sapa wonge milih? Alal akhirati ngatasi akhirat. Ibtalahu wa bisalah sati asya. Wong pikirane milih donya daripada akhirat. Artinya milih niki berarti ora kok terus ora seneng karo sing dipilih ora. Aku mbiyen golek bojo ya. Bukan berarti aku benci karo wedok-wedok sak donya kan ya ora to. Nggih mboten? Awake dhewe urip ning do. Tapi besok bakal ya ning akhir. Sapa wonge sing milih donya daripada akhirat, Allah nyoba 3 perkara ning kitab Ihya iki. Siji, Allah nyoba hamman lam yang qad abada. Allah Subhanahu wa taala bakal maringi susah, bakal maringi pening, bakal maringi prihatin abadan selama ning donya sampai akhirat. Rungokno kuping.
Mula wong kuwi kadang-kadang ya nyuwun sewu dulur, duwite akeh, karete akeh, sembarangane akeh. Karena pilihannya donya, akhirat disepelekne, uripe ora iso ayem, uripe ora iso tentrem. Jelas mboten? Jelas mboten? Jajal sampan dhewe iki lho, sampan mikira dhewe. Sampan seneng donya terus sing dikuli donya terus ora ana ayeme, ora ana tentreme. Donya ya digoleki, donya diusahane, tapi akhirat dalam mana diri kita sehingga apa? Awake dhewe ayem, awake dhewe tentrem, awake dhewe Contohnya kula, anak kula lho ning pondok ya ana donyane ana umume, ning pondok ana akhirate. Janji anak mondok, ayem masyaallah. Tapi nak boleh, nak mulai sampean ya ngono. Padha iki. Wong pondok kula iki tak praini rada suwi titik wali muridé geger. Ngerti geger? Do WA, Mbah Yai kok praini suwi mentong. Lah napa? Nak ning omah pewening. Aku ngomong gentenan, aku yang ngono. Bu, leres mboten Bu? Lah ngono kan anak dikeloni terus piye jajal? Mula kadang-kadang sering kula matur, ana anak di pondokne ora kerasan. Lah wong tuane kok nuruti anak, wong tua kok ngene iki. Lah aku dhewe ngerti kok. Mbah Yai napa? Lah iki nyapa kok rombongan aku ngono karo anake. Nyun sewu Mbah Yai, anak kula mboten kraos. Lah terus piye? Nggih pripun malih wong kula wong tuwa dadi ya nderekake anak. Aku ning atiku tapi rawani kaya kowe ngono ku rawani aku. Ning atiku ngene, wong tuwa pekok. Aku mending ngono. Ayo saiki nek ditakoni, kira-kira anake dhewe saiki bebas karo ning pondok seneng ndi? Ngomong. Ora percaya takon anake santri, pilih bebas. Mergo begitu prai iki merdeka ngono. Lah kuwi sing tepuk tangan iki. Lho lho sing wisuda kuwi lho. Praine seminggu ya Mbah Yai mboyok setengah bulan. Ya ora ngomong. Kuwi lho kelakuane anakmu. Kuwi wis mondok, lah kok kowe kok anake urung mondok seminggu urung ana. Lah kok nuruti anak, anake jare namung pengen sekolah mawon Mbah Yai. Mondok mboten kerasan, mangke nak tak paksa engko anak kula ndak stres. Sing stres ya kowe wong tuwek iki. Anak kok nuruti anak. Nak kula mboten teko bojo kula kuwi. Mondok wajib kerasan. Ngebel asalamualaikum Mbah, teng mriki mboten kerasan. Wong ribuan do kerasan, kowe ora kerasan. Berarti sing masalah iki kowe aku. Aku kan kiai. Mesti yo ngerti. Ngono. Bendana ora. Anakmu aja tok turuti ngono kuwi. Pondokne serane kiai selamat. Allahumma. Jelas mboten? Ayo ora percaya sampean, donyane kelonono. Mikira donya terus, duwite sampai piro terserah. Tapi kowe nglalekne akhirat, ben dina uripmu susah. Diwe susah karo Allah, dicoba susah karo Allah. Pening di duit pening ngecakne, ora duwe duit pening goleke. Jelas ngeten iki? Ya apa ora?